Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azman Kumel muhankam sui-sui si nyusiakan basilan TV. Nambu amil dalam lahat basilan ko enemil dalam lahat sumisip. Ini nan honorable Jul Adnan Hataman jinanji anami rakyat ne ko ini alim bubung barangay Baywas. Way bang taabot si Sepi ispartunin atau akan kalsara mahapin. Magdua aset tanda pagsukul dia tujuh Allah subhanahu wa ta'ala penghap ni lamden duk pagsukul dia wisap si nakurate yan dalam lahat sumisiple. Demikianin pakaleta ko yene himumungan amban honorable Jul Adnan Hataman yene mio dalam lahat sumisip. Bangsengi kahantang pangajanji mia Baywas inin tujuh iye si sababa yene me elanian. Aga, pag tunay janji ni nalawinin kapag isunane de kemon me Baywasin we subay tunay de janji din subay si makapagkuha pang tabot na sementuhin pito komande ni. Alhamdulillah. Pag itetero na sindadali, yan ay video at awakan kahalan din. Ang sine success in projects, umabot at lahat ito. Sika ang kanakuraan kami magsukol si Orasbi, pahadir Tito. Demikianin lami si manamakan sini tandanin nuhut kasinduyahan meola dalam lahat basilan ko na di si meol duri aman tuburan demikianin amban malusu ko na meola hanibud matuk sepi misita dalam lahat Baywas. Dumen hadja si meol demikianin ko na deputy speaker te dalam lahat basilan ko na Sir Mujib Hataman happy duisa nin dewe me kahalan malaile. Payamantenan si inin bangin ne pain himumungan isab amban honorable tedem lahat basilan ini kue Sir Mujib Hataman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula-mula magsyukur si Kaam. Penal niyan ngunit pinalina na sumisita. History kami niyan Duksiduri. Kain ko jo, ako ba ko rin karik lahat inin penal niyan. Misan ko kain ko sumisit, baho ko tadi nin karik. Nabakasap ko karik Baywas rapid. Basta kakasmuk zaman si Jim Hatu Mayor. Kue aturan na civilian di zaman Colonel Clement Tokatuhut. Pagbago pagsarang sukulin duisab si Meo dalam lahat sumisi tanda yene pagmasusin dalam kauman ne atau kan dalam lahat ne sampai tahinang ne yene kalsara amban tumahubung tujuh mahatalang atau akan tujuh tungan-tungan pe dalam lahat yene sumisi play. Si kahalan isa pagpole hap basilan, imban-imban ni lahat. Kuwela tasambat provincial government ng lahat basilan ko na Sir Jim Saliman Hataman. Lumain niya ng bansiye, banggi kang pinalabay si airport. Tandaan niya, daran niya siya magpa-SF dalam Facebook atau akan mismo dalam balita at bakas nita balita away ko dalam news yakan basilan TV inin. Bang ini requirement atau akan kata subay adobe, duk bang ini subay hininang bin para tapitu kamap basilan. Dumenin ang bansiye, sumagwanin ang ban kite biyane me mamuleian bangge kite bi pakale bang ine subay ineddoin do bang ine subay hininangin. Kuwena ta sangbat den pito LOP ang ban pamole binged do ni kam andang sulat ang bansiye pahati ni kam andang dumen me kam nawag bang sasumo ni pamole binataw bang kuito ni kam mole. Me ni kam nawag bang hinaabu binege pinalabe kuigi kam pinalabe ei akabin. Bubinaan andang ni kam pinakahan ni Sir Jim Saliman Hataman amban Provincial Government of Basilan pitu LOP amban pamole bi subay ni kam pahati sisiye supaya kam katabangan. Payamano pinimpat tapira kita kuinin bang ineted kalagihanin bang baya kam paasik dalam bahat basilan duk demikianin bang inisab kalagihanin bang paluas kam amban lahat basilan maknanin bang kam pihap me sambuanga
Ngimut-ngimut masih, iyan emiyo dalam hati sabilahin ko ene Siti Jalia Turabin Hataman. Si pagpahap atau kan pagpasanyang dalam lahat Isabela City. Ko ene tigitete dalam patainin, bayo-bayo samian programa song ininang len ganta bang sa inggi hadja, lisin atau akan hap pinayaman lahat ini Isabela City. Nambuak barangay dalam lahat tipu-tipu ko ini barangay Bengkuang. Magurong kalasig-lasigan si mekanakan ne, ko ini barangay Captain Samer Elling. Lando kasi na sina manamal si barangay, ini wang tahinang we de pagpake katawakan pagpasin na si meka makanakan de atawakan ngurong kahapan si me rakyat de. Demikian nen, magpa-SF do Captain Barangay Malayinin, ko ini Haji Samer Elling. Sinesan we may CBO ruk dipatnen, dapahap-hapag jagare si may komanden, lubang init teed, sube hininang den dalam lahat de Bengkuang. Magsukol te manamal si Barangay Captain te dalam lahat Bengkuang, ko ini Haji Samer Elling, si pagmasusene dalam lahat me. Puasa bani, magsukol si pamambi si Lawinin. Maid ne ko si Kam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.